Hichi Impact TV Kuki channel Hichunya Vela Agenda Manipur Kuki edition discussion our gift and refreshment sponsor Kohi industry Vazausi SEIMINLAL KIPGEN ke main na bon chawin lim na kahin nai ke din hi sule tuni ki holim na di topic cho hi le our hill MLS accumulating personal wealth is ai ho thing hanga MLA representative ai hon ho hin well tisu sumle pai hen lang EP hi zong le ama ho phat som na dinga zo akibol lo ham ti thua hun ki ho ding hi in BJP political conference su achi sa date for tulha two kums Saturday ni in Mone district headquarter in anaki bolin so le hisi conference achun chief minister CM Biren Singh in anasai na achun Chule ama say ki hilovin ama na hin say zawa media report na zong tamta I movin hichi achun thing hang MLA ho hin kumas akai do zo tingol le a constituency ho vesui lovin phailanga in muna ki chovin chule sumle pai ama ho personal lading in akila lutwin hichi voter so le public ho a constituency a hin ho mandan iti undan ti hi vetsuina anezi povetin ana sayin sule amana say bekin na sun thing hanga ma hitia hi MLA ho representative ho in hitia hi athil abol wa he ala iti I khantau thai diu ham ti jong ana say kini na hi chule public adinga hung ai lo le government in sense na hin bol khantau na ding phatsom na ding izan ham khan ho hi MLA representative adis na thing hanga ho hin atam zo hi am ho phatsom na ding akibolvin hitabang MLA hoi avela vote loading hitabang MLA hoi avela mi pi hoin het na hoita thing set pa chu hoin society gam ngai lu hi lo le husung veng sung hello nam sung ngai lu sim phading zo vote pi di he ti chu athu sei na ana sein hiji to asiji asai to kilhon hin chu ni in ho Impact TV Kuki channel studio guest ni online na ahong ki Kovin amani panelist ni chu ama sa penin ta la na hinayin kating ama sa penin jam cha pu APAO HAOKIP former general secretary at Amazon lim na hinayvin chule pu SEIKHOLEN LUPHO advocate Amazon lim na hinayvin na hi ay ama sa penin pu SEIKHOLEN LUPHO advocate ko managing kating infala injuin zong ka hinsay time chief minister pa in jet for ni in hoi chain kamsang ta na say hi ay ho ting hang MLA ho hin kum nga sung hi vote ahung kai do tingol le ting hang lang sang in phai cham zo ahung ki tol havin in asawin win henge in fal chu copy kha hi office adu da tam ta chu kinai hinai a phai hi zong le ama ho in ahung kon do na chu voters so hi lo le representative for hin hi chi vote pi ho je hi kahung kai do hi ti kalhang sung ka constituency hi sim to ingi ti gel lova hi ti phai langa hung len lawa ama ho personal ai hi tabanga lanna ya ti tauti well hi lo le gam le go hi ti aki cho e ti aman jong hoi ta pho ne hi hi chi ja hi ting hang gam hi khang to thai lo he ta dai de ga na se cha hi na lung gel pi amasan tuni Impact TV discussion kingayo se masan kazana salam kan ti masain that for nia CMN Biren Singh ina say he it is very funny in the sense that budgeting nga ay khat phat le thing hangai dan ki sa e bang practical theilowa chiwa mi ki blame ki ti hi chiwang hi very funny and very unfortunate and he saying only him have any me the being I do na sympathy na ita to say ki sa hin he has not that mindset. He is a traitor for the tribals. Number one. Number two, he to say why in a budgeting there is a difference between hills and valley. Number two. And then number three, he to say a constituency bang say non pon why he is humiliating, discriminating some constituency for the sake of his personal gain. Number three question kan koinomi. Chun MLA Hozong adi lo na omin iji nam tiale adi lo na ipm jale hole ho ki bol hi
igam noi mi wa aki sim tha ma sino ngai number 1 number 2 japi in ipiham politics electoral politics ipiham ti a het ngai chite ni hi I het chi phano le minong thu sei kontin chule e ho yong ki sim phanom de hin chule gam noi ki ti hi nampi na tong hin nampi na tong ho chun ki han to acceptable de hin ti MLA ka hi jong le acceptable ngai chule xy ka hi jong le ngai chi a people choice ti hi ani ngai hi chu hi ta lovin tu in inam si pe hovin election si le so tu mane win so tu mane ji chun government ma amo personal gain mu na dingin asopi khat tha a na vo ding hi kho asalo kho min ta ben chi very unfortunate for our society. And then number 2 mi pi hojong ipi ham it is a time we are living in the 21st century and we should not fear for our rights chi at ihung do wa mi right to claim bol pha no hitan mi khat na sei ji a chi khat la yam tin tu ni voters ho kama 2022 le election di hin chiwa mi pi ho kama ka sei nom chele if the constituency na candidate ho hi na di ta poi bol ha na chi then khatana de lo le nota na min po poi nota na min lang chu nota hong tam pha le the constitution the society jong dungel khathum thei di hin chi CM pa to sei hi adi na chang jang omin adi na chang pa number 2 a kan sei number 2 te ni ji a he min inu is mera thu sei the hin a hin CM pa yong traitor ka tir tu ti ale angai lu dan ki sa ai wanga budgeting ala lungsi na do ya se hi ma jong di be ding ni yel ku e ho jong nam si pe ho hin chule e ho public hin I khan o phano hi tai ti ka sei no me ki pau min ahile directly pu apau how ki former general secretary ATSUM community pai ki to ka hin do ma chu na hin dong ki ning ka ting after kumnga sunga hin like a ho voter ho hin ilhan do ho hi phailanga hung leng hawin in muna ki chowin gamle go ki chowin thing hang lang a chen na agam mun a sempo win hi chi hi khan to na lo a hi chi hi piti da ki pun khom na lo le thing hangam hang to poi ti hi directly ti taute na representative for hi mona apin hi chang hin nang lungel ipi CM pa thu sai na hello naza thiam ka za thai ni thang tuan question do chuna chỉ có đoàn mà sang bên thêm khát hình bút phận nhỉ honorable CM in thing hang MLA ho hin a concern si don lovin phai tula suma more personal in well accumulate ball ki pi hin na chỉ thua chun the first instance tu le tua hi honorable chief minister Manipur le Hill MLA ho a member of the Hill Areas Committee MLA Hosi. He a relation with Itabang tin ga 11. Hill Areas Committee MLA ni somni tawte -1 som le ko alola som le git tawte. Which was hin tu hin IDC amendment bila bui pijing lawe ji chun government in his bill to house apolo sa tapoge. Apolo sa lo now pa hi ki thoi ni ringa to hi Hill MLA rusin sumo mo ring na ki mancha aven agama khang to pon hi tin khatin ta blame game hi ki pandan in kamun ke wang to le Hill MLA ho to a relation in a pose to hi topic hi dunia hi channel chum chumau hi ki bola discussion Hichwa ki say kui vedale. Thing hangama 41% me te hola and 45% development work achieve. Angin hichi afisi hin asuma hi internally corrupted hiti khati hin koi man se do upon assembly achun hitin ke se ti thu hi omi. Hichwang chuile honorable MLA Alfred Arthurian assembly achun question bolin jile white paper la do in thing hangama expenditure spend ki ball jile budget ki koi ho chu miu sin YouTube ai mu theta
how that depicts itu ni PCM tia le sum hi atam tam na ko expenditure real expenditure to thing hangama to a minimum requirement of phazo lo hiti ho ja to hit assembly ki reflect budget picture pa he azo he to bam le get to mo wisdom on tan tin thing hang mi MLA hon agam sungu hi te ka nan singat henglip cycle saitu to he within 40 kilometer the bang he konsun si khatum he a konsun si let dan he chewa hi infrastructure hi develop bowling chu sumlu ding da le le ngai tu na lu de tama tamai ama bo chu velia konsun si new cha develop bowling chu with MLA local fanao jo ele kai su black top ke bol the na with the 2 crores per year chu leikai atam jo chu black top mon bol the development activity tam pi ke bol the ting hanga ma chu chibang thu lo hin ichi David Danin value based organization ke pun ile government of the day to a government ho hin ting hang mi te engol bol now wrong projection ami pi hin alam kai ho mu sit ding agel in kalai ama bang koi tabang khat chun alo thelowa a station capital state capital a om ding ja chu in man lo mun ne yong oi mo khat te ham government quarter ne lo oi mo khat su ma personal hi ami piten condemn bolo jo mo ni bola condemn bol ham na ama wang chu a spotlight chu ami pi ho thing ha mi pi ho chun MLA ho ben e ho ro pi bol wa e ho sumding amoni kila wa nei diu chu koi mana phat sa lo de in sense jong le to a relation to in the light of the recent relationship between government and the hill area committee chu iwet a le chun to a thung ki pod he just to give the bad image of our hill MLAs corrupted in the eyes of the electorate. No, it isn't lie at the first place. Hele tuin pu SEIKHOLEN LUPHO pu advocate ko man si kining ka hele pu za nang in zong na hin sai tain a hi chi it's a blame game ti tau te na blame game khat a hi en tin a hi le hello howang chun adi e ti mai the na he howang chu tuin zong pu apau HAOKIP na hin sai tain a hi na ding dola sanction bo zong bol lo wa thing hang le phai cham gama development fund hung hi changem kana ki hi nei le chin chung chona to a ho MLA ho representative ho hi ti ango hi a blame game khat le pham khat a ball hi tin sa hi EP them what is the main reason behind China inside na lungyal inside a main reason here adang hi pon 2022 hi valley hoi en bire ina dei tu adang hi pon men thei lo athua adei apui thei MLA kai dinga dein why number 1 he proposed common land law for Manipur he proposed policy state dengan number 1 aman chi adei kada hi ipringa MLR LRA survey area lo uma hi ham ti ale mi pi ho he da ka se no status article 371 cia ine dungzuin president Gigi Grelin asay anapi dungzuin e hospital protection AST ine tab si AST protection ine to tibona tuna ka asay num chula adanga hipon hichi protection nei ji wa hi thing hangam chu protection ji atu ikhat thelo hi MLR LRA I request my very social organizing leaders representatives in MLR LRA ka thing hangam ki cho thei poi ti hi do na section provision poi definitely khoi sela explain bol na mun a hi constitution protection so thelo hi an sei phat le social worker ka hetia tumtal ni tamovin ho society ahin contractor negotiate holding lam kha tamovin ti ho hi ata senjivin ti society hi min chip nan ne yin number 1 mi pin understand about na kan si masa dahin number 2 ipra
Honorable CM N Biren hitai thu sayam tiale APC bill hi defect maum pon government bill private member bill aumin procedure jong hoita azui hinga hin chi azui hin koi tia gamtin seu hin 2 days and 5 days like hen procedure ni ADC bill 2021 hin azui hin lo nei mam lo hin support lom lo ji wa chu some I mean not say I mean ka say nom pod mi tham khat atil do a CM pai chi hi amo really interest ka dinga umahin chi a chu chi ho yang phat hin amo gel sangin chi hi tribal or unity hi ang tan hi chi ho ka dinga hi blame game a ta hi suma mong sa ve in aku tv na khati win blame game ki chim chi game hi hin ball pa no chi dunia e hot ham yo ko ka sei no pela 2022 le MLA hi a thu thwa no thei alui yan a hi jong ni chi ni brain in de in adam ho na de di nam de 2025 le delimitation de hi chi delimitation ng hi a chi sa phat wa num dingai tan chi Supreme Court na case ki bolin that's 2025 le delimitation ding delimitation do le 2027 le election phat le chi delimitation to effect pending ya hi thiru mai tan chi chun thu se ngam lo ding a thu thwa nung ding ti hi mi de a chu to existing ho hi blameable la angol ti angai kon pau tu ngai lo hin ka sei khem nei ngai tu lang epiham athua convince pol thei ti ho mi ade om jai ta thu se hi hinge MLA ho long chu epiham mi mo no tam pi o me jam tela election ki sei nia akol chi mukalowa election ko na ho sete mi pi thingla MLA ho aphat lo no khat hin sei ke le mi pi hi as granted in a law amon thamhat importance aku the hosal number 1 number 2 gamoi lam today ni importance of mi pi as it is a lie chi chona jo ka sei bang chun mi pi ho kha pha ni tai ka tin na chlai chu hin chi chun tim ni chun well ho he ayo kan se hoi amon thamhat bu hin enjoy a ball when mi pi tang lo tam pi au chiwa he adi pu a hin ni le go ki khol di ai lo la ko da nam tia ka ngi mo na bolin in panamong to ko ti hi chiwang sei hi di hin ipiam tele phai to mele ho ministro na bol ai pun a bol ho to hin ji open secret hi ta chi corruption charge chingla mele particular la ki mo aktiva this is not good intention ka ti me adi na alo to na hin sai khat henge pita political game hi lo le ngo na khat so hin ai hong si mo naw khat som thawin ta na hin sai bang chu ai ho MLA ho hi inja tu to na hin sai bang chun ahung kai do zo ting la constituency cha jong visit bol lo just too interest na ti na ai ho nam gol hang ho chu le ai ho house ho bo ati na hi chiong hi thil di ta khana hin ai le hi cha hi ai ho 2022 election jong nai cha hi tan thathum thali thani thathum kal jong thing ta lo hin a hi le hi ta bang hoi public ho hin iti aware ibong aji chai hon jong chances new ipz wa jong hi min jong saina ding lampi jong hin hol hin na cha hi nang ma lungel da na hi ta bang ho hi tu ai ho MLA ho hen like intending MLA ho hi jong EPT pan ila ngai ham and then especially mi pi ho hin ta hi ta bang hingo na pha nai hoi ta lo he bad image hi ta na hi out of 100% also 90% di hi zong le 10% to bang wang so di tho hin ai le hi chung chang a hin lungel EP mam pu APAO HAOKIP na hin sai mainly na min thang ke na zon ka ngai dan thang ka sei tan tu le tu stay sa CM le hilariya committee MLA ho relation hin hai tula mail ho zo sin tawte CS ho zo sin a projection no mo je bham tile thing hangam hi ami pia fine ali draw po the projection of all ai so item number 1 chele hilariya committee in ADC amendment act ding in na sat na noin kilung tu an bol pau chun
government a bill a pu do lo phat do chun hi che senior hon te ka thun xyz en gam hi za he ki cho in market a simi ti allegation mu pa chu azo ka se ji kan repeat na pa chu hita banga chu mi pi be image a wrong person a koya amo mi pi na mu sit ba akhen do ki lo ning ti chu angai dan hin te tin ke ni panelist ten ka gyal hon ta na mi pi nong ngai dan nei nan te ama wang tu le tu hin Kuki Naga Thumpun tribal MLA sin thing hangam akhan tolo na hi piham ti chu constitutionally hi tin amen ki bol han lang chu ti han lang hele fan hi hi de mong tan chi le grassroots level a mi wai pen on fan mu tin tin hi chi ting le jen necessarily MLA pa chun hi che fan chun aman thuung ga hani tu pun tin a local government chi to tan tin tin diwa ma cham cham chin de ti chu hi che video ya chu ki bol hin thì đó mong chun tiếng Hàn mi CSO in này hậu dấu xin dong backup su cái ama bang chu imol nào khát chu ipham ti le koi tamong khat MLA pa chu ruling a jaw mantriam khat la ministeram khat hi ji pham khat hi ji a chu anung ji ho ta mai lo la man influence ne mi ho chun hi chilanga pan pi ki talo hi ti tamong chun nep ta le mol ten ki chim na elected ho le anung ji ho chu ni ho ding a chu mi ho hin amu chu o ting hang mi te ho hi ngol bol the nai hi ti ki bong le he pu win te ti chu ki pan hi te ka chu manipura he sa mo 90% chu ting hang mi ten i chen pha naw gam chu hi chile agama hin low ball the thing tam pi jong pon ting hang le ya le shifting cultivation akiwa horticulture akiwa jele agriculture mainly to agriculture technology thelo e ma thing hang pa technology as ki mom teji it's a condition hin tuni hin thing hang mi ho hi I chan diu le I mu pha diu thil ho hi e hon jong a pha he the min pala located in policy making administrative decision la do si to infal base he ta je chun tu ni ho hin out of the kathun 40% thing hang mi la chun I benefit movie ki khol han la 10% on kin pun ti tin ke man observation kan e ahi la twin pu SEIKHOLEN LUPHO kom anaji kening kating to pu apa ho ki min hin sai banga chu ban zom dan in ga ti le nang ma lungel dan EP na gelam ama hin sai bana chu na hin sai te da Indian danin election he Christian he win silpa ka pudo te tiwala Mizoram model pudo ngai number 1 is tila Mizoram MLA khanin election a speed boarding he election commission pe 25 lakhs hi Mizoram ho hi ka agana hi ale election board an hi kana la 25 lakhs a sen diu mu jang hi umlo liu thei in muna election abol thei chu chu ya le ipidinga hon bol mo diu ham ti chu in ke question chu Mizoram chu yam tia la YMA en hoiten ni khanin Presbyterian Church in hoiten para line MZP hoiten para line mi pi hoiten na ki thu win ya hi ta bang ki abol ki oi ki ti chu tu ne ka ka sei num chu a hi ale Manipur ayong khel na pudo te tia le church leader ho number 1 akta Marvin vote capture ding ho polling capture boarding ho taw na mga ichilo nga number 1 church leader ho number 2 vote capture bola election kai do ho blessing prayer board pi da nga in ki khela pu do te ti wala number 3 CSO ho ta na pu do se nga in akai kai ju kami he ta election bola khat shot tum khat dei tum ti hi CSO na on di hindan khat ni pe to nga in tu ti lawa holam kai ho in vote capture boarding ho avai punna ka taw pia vote capture bola bi pi de jong hilwa hu kai ho blessing prayer apor pia CSO lam kai ho datum
candidate an ya ya le society wa ki khial na lo ki khial na han ti ala number 1 ko nam kai ho role le ni number 2 CSO role ale ne ti hi khial na khat in tu do no mo le ste ngai cha ham te ma yel na tin se he ai là chuyện giờ topic also MLA hoin thing hang MLA hoin accumulating personnel well na welcome ta hi ama hoin akila lutwa akisema atuma akibolo he ati teacher hin ai le enjoy zong hin sai tawin ichi political ptd ha drama hi lo le enjoy ADC bill chung chang tu to zong hin sai win chule khovel election chung chang tu to in kai mat kit win behind the screen na hi neu khat jong chu me tivin ai le tu MLA ho MLA to ai ho thing hang adang yong sei daw te ho Kuki society Kuki te chen na ai ho constituency tam ta yong win hi cha MLA ho ko ma jong hi EP ti chu intending ho hen lang to MLA an hi sa ho akigo kin ho hi jong le ki ta bang thu hing hungin do hi piti ha hoi zong hoi lo ta khat hin na lang khat na chun maybe political ya zaman asai khat zong hinan ti hi zong le anang ni gel dan in chi open to debate ma bolo hitin ip chu in su khe tam ta zu in sai tan isu khelo i bol khelo zong ai huang omin le try to bang political game political drama political stigma khat zong a hin podo kin ai ho cm pai chai i bol khelo zong i ti bol phatwa to hum ding do zong i ti pan ila ongai ham chule mi pi ho zong hin zong hin in sai ta whole line iti festival ongai ham na lungel da na hin sai tai han de ham ama sa penin pu APAO HAOKIP ko enge min thang hiti hin koi nge na bible chun koi twang chun hobung lam kai de thanom chun thilpha lungel ane ti chile koi twang khan tu khang chun electoral police thanom ho chun gam sunga hin na tung de teng mi pi khan to sa ing ting dan le mol sim na chun pan lang e ti chu hi te ding a hi ai le wang sim ta hin Indian democracy a hin legislator ki MP MLA ho hi mi pi te zo si ding a policy email si dan sim hi ta dan sim na chun kum som sagi ta bang independent zo chun hi ta bang hi house an chi jing in tiam pada kun chun ka chun MLA local area development fund na MP local area development fund ti kha hung ta hi chune le dana sim ni ka wa chu awong hom la hu the dinga the government fund api tin gelute to MLA zo sin enjoyable hin state fana kona or center fana kona enjoyable hin asa government tu ruling arm holding minister holding power na sata ne hiche lekha chini movin power corrupt and absolute power corrupt absolutely ki government na hiche hi open secret this is chunga a valley yong le a hill yong le hoi lai yong le elected ala thuni na vai hom ni ho chun hitabang chu ama personal well accumulate ki bol wang chu coin dong bolin te tin ke wang ka ging chai na coming to the fact ama wang to at the expense of thing hami khan to lo na hill area MLA hon sumani wa mo ki lamba khang to lo ha ki ti wang to ke wang kanuk lo na it's a discriminate na sata ki bolwa igam wa policy met prang lu thelo dale molong chi thelo khan to ni thu ki se la hite na tu le to hile mele an sumne chai na gam khang to lo hin te dan ki sim la phatum pun te asung ta he veli mi ho CSO ho lo le aki sai pi ti taw de political party on allegation bol wang he che wang na sata ki mai to pi de na thil fine ka ge den chule ti ho chu oi bu le ne se banga chu by ho tasan dung ja chu by faith as a Christian even Christian te wang chun at any point of time ma chu ki ta na so ngai bi MLA yong le ito intending ho yong le ami pi ho yong le corruption free government CM the Christian representative khatun corruption bollo ke ayong to vai hote na it is so the level dunia hi gamu manipurong hi e ho ni to phanau
họ cũng cái họ tổ phản sĩ sẽ MLA sĩ hi corrupt free ta hình lắm chỉ là đi chắc là bỏ hết là min ấy copy được hi mà major community te chỉ đang thùng phi hi izu win rồi tụi họ đâu sĩ sorry họ đâu sĩ amo sign họ cứ rất ta đến MLA cái những lại họ用chú xây phát tế khai ni nan te atam zong chun min agin mo banga chu lamdi lo ta sum kila suma sum tha da election te da sum tha na house ho zo la sum tha da thing noi zo la guiding lungel chu ani da khum te te ding na a bon wa tin ele koi te mong hat chun achang se a ima zo lo a system chun compellable pa da chu ama chang se a correct he dum ta lo na si a chu a system a lut dong kumin tin to intending ho ang lut tha ding dan sim no man ang lut num ho zo siong ni tam zo lungel ba chun lu ding ka ting lampi sim ka ting khu sim ka ting ep sim ke ba sa bol nge ti lungel ne na te ama bang chu alu ho chun agel da lo me thi ti jong le state in allocate fund allocate a bol lo wa ti chu budgetary provision a yaw lo le chun iti ki bol le ham na local area fund a ti bol le te ka chun thing hang ma chun sum ki koi ta lo be a thing hang khan to nam lo ja chu MLA hon ani chai ji wa thing hang phang to lo he ki ti mi pin ta san di ta chu house a Manipur assembly a thing hang ma department wise a budget reflect ki bol pa hi is to if we go back by that depicts the reality na it bola development to thing hang a chu stagnant ham bola thing hang development chi thelo ham hiji tu budget a tam ta ko spending amlo spending ibola ki bo thelom ti ko sunu tu minister concern o do thelo na so itilanga dan sim na lang pa le policy chu iti lu thelem ti sanga chu mai pha go hola ai lo la amani muda khan ti tabang ngan chang representative ho chun iti ho tabang mi wan chun well dong kilam min tin equipment ki ball min tin ti mi chu black man ball min ti ka ta san thoge ama ba in toto in nang MLA ho hin man ane ba thing hangama khan to nam pu ki ti ba he pum de adi lo hin as a individual as a elected individual amon hi the na wa abang na pum ne sa ga mu min tin phai ga ma abang apa na to sa min tin abang ma lam thu min tin ain hitje tuni ai se topic tu phat ta reflect ngi bol bang chu hitjin this will not serve in any good purpose na thing na bol the nai thing ha mi ho na rai no he po win thing ha mi ho tai thama la phali ti lung ge long hin tin le media house is very powerful instrument na and BJP led government and media zo si amo mi ta akito lo so to state on hin print hong la electronic media and on the visual virtual image ipi bon in media hong la chun kunya he amo government and amo til di lo to hi counter ball sanga ehon ira khai seu hi separate bowling pa thanung zo tin kala hin tha trong sự kia lâu thầy khát dòng ai bồi na anh hi dòng anh khát nhìn tin ai lâu dòng hin tin ai là twin pu SEIKHOLEN LUPHO có mà sự kiện cái ai là pu do hin say bằng chân hình he chỉ blame he out of 100% 99% hay là 98% adi po iti na hin lai ho dòng MLS ho hi representative for engine dòng na hin say tai isoi now ai lâu li ball hi now dòng neo zin na when it comes to like khantau na machal na ay public nga di humkiti tengle firstly it always come first to village chief na ay ho house ho ay lo le namlam ka ho ako na hi ama ho hi bridge danin mi pi le ama ho ki ka bridge danin le tabang ong le chiong hi itabang thu hungin ting le hen to ay atam zo ay ho thing hang mi ho hin an izong agian mai theo hi tai na chief minister pa to say wang adi moment ti ga zo ni lo the hi tapon ai le hi tabang vote ting le ai lo le itham khat ting le
ai ho house ho ai lo le nam lam kai ho gu e ho in hitia ama ho se to ki hong mat now hitia bo nga ji ho zong mi tam ta lung hai point in hi chi zong hi one of the main reason hi khan in ti of 100% na 1% cha hi zong hi tabong ho hi ti su di thai because hi chi blame hi in zo apu apa ho ki men sai ba su thil nyaw hi ta point na ho zong isoi nam dia chu min hi tin ki ball thai le in sai thai ta ho chances si ga pi ki ji hin tabong ho hi ball na loading wa iti panila ongai ham house ho hi in nam goal home ho hi in a host public ho hi win cha hi na long gyao chong chan hin sai thai chi na ko sana kong rut masangin ka sei nom chu if chief minister is sincere and honest enough to his speech on date 4 December, honest le, who are those MLA? Kui tabang MLA ho ani lego khola hitai kan ho chu book them. If he's very honestly speaking, book them. Kui ham mi pinong ki het nu min na. Public literacy va anego ki khola hita nam min si ding ho chu ya le CM hi honest hi mo nga ti chu adi mo nge ya le kui tabang MLA ho chu ham book bolvin investigate bolvin PP property ham adi lo ba khol do ho chu bol han so bol wala this is nonsense. Number two election को affidavit file की ball पाले चिक जुइयो जिम चिक जुइ लवा public meeting political violence la na dinga kita gamtin this is nothing. This is blackmailing public, and you cannot be any person charged from corruption. Then it's nonsense speech. Number 3, ano na po siya ng Hundulan. Chief Minister Pal ina to say he ho so ho la nam lam ka ho dang dang ho ikiga tano hitai di position to very precious position to let position di ta hi society which empowed di wala ho so ho lung gel ka ngayin to let nam lam ka ha lung gel ka ngayin izinam tiale ho so hon hitin abolvin mi akai wi Congress government long same thing, BJP government long same thing, any XYZ party government same thing totally. Society nam tela ho so ho hi APAO le ikilit sabi gamtin to manuele se tu seyu ahin jing ni kwa hi min ka pat bina pian ball ham EP-82 sei din munam ti analyze ball hi host ball mo ko win apu ka pa kam ke uchite ho sa ke tin ikilit sa zero chu candidate goma ichi ni ho hichi hindan pa ho son number 1 na ihelo ngain number 2 nam lam ka request ka bonum chu yale nanam mi khato ke ya yale XYZ akai chu apatai nam pi khat akaya assembly to khana imumua seging halwa ho thando sangin tu hi mi mai sola ki thei khang de pon civil service hela in every field competition phara hi tan chi chu lam ka kon ma because bolum chu hi al mi hi satum nei pote ahin aphading assembly to pass heading inam yu khan to ne thei ho chu mi pin adai ta ka than ni free hand pi lang amo dei tum khachina pi wala thu phalu di life threaten ball ilwala ipi family bo khamdi chi culture pa he nam lam kai hon chi lungki ta chi future adapt tai 2025 limitation di iwahi ball irwal jo generation team ki dei logo tu he kei nei lago holding ilwala kei patron din tu he pol 2022 election ang rung dinga hi it is a generation question is belly base ho it's an home pi ho jong
nasata ima chai lo procedure jang zui thing ke ke lo ima cha boi no lo pa hi assembly table ai bol pi lo hin ti chu pgm de generation question hin asama bodoland territorial council omin adc choma omin karbi anglong pi omin pekes hoten ke home ima cha boi na pon bodoland awang chu thamkhat bill sanction Piham kaja government to ke to hilom ji no boile tham kan wang chom na ai wang ye chi jora sama ke ko chi as dunia popi ho ma ka se mun tu ya ale bill chung sa tham ga lu tari ne ti bill chung sa nga blackmail ai bol hi adi no ngan hi ti hi ka se ni min le ki khel na election u bhan ja le ho bon lung tu khel nga li nam lam kai hon nam han tu na di mi i kai so nga ye ti hi ka no me cái pamen này hi same question chu pu APAO HAOKIP command si ke ni kate nang ma lunggel dam cha hin ki ma nang sai thai na le ne na sei chu hang pi chun kalonggel chu aki bang thorin na tu hin apoi moi reform within e ho sunga reform ki bowling dan le it's a futuristic in ma sanga wa hung ding politics pa hi soft lo ding mi pi hon dunia he de jo achi sa dunia par achi sa kumzo sia politics he tu apra hung ding 22 election ko na he ho chung hi ta lo de entirely new system ki bai hom nan khan hi hamati le hung ki introducing ka moin as I say uniform land laws extension of MLR and LR Act in the hill areas now having state cabinet Manipur thing hangama autonomy khat cham thelu ding traditional la eta to question bol the chu is autonomy a subject of the state government or central parliament in act of past autonomy 1971 ADCR enjoy autonomy hi be jong le che provision ng ya mm ki bol gu kisan ang ki kha dan hi be le hen dunia ki ho especially ki ho chung them khara ne ya MDC hang kai thia le MLA ang thunum ding MLA ni pi bolum te hello dim cha ki oi khat chu ama ji hi je chu hung ding num loi num yong hung ta Poem khatu hausalin kan ki ho phung hi ho za kan ai ta dingu kim kita na we don't go by substance mere naung chi lo e ka thami ta bang lim na ching long le man te yong le ama chu a background a bit ba a phung chi dan a khu bit ba is what reject ki bol jing hai or at the most me chi chu chi lo chi chu ni welcome Digital ho hi ismu mai ki to mo sa ba mila ang ham thelo wa hi temper ni mai so sorry hello ni to bang khat to min ni hon wang chun politics serious politics tau te MLA to ma assembly a representative of serious politics boli ta ni ho wang chun most qualified dedicated the agami na ngai chat anam na ngai chat hedi ho na certain selective I mean planning a semen niong akitin ho ne te ho wang tu dunia hite iki ho le no ngai ti ho dong sin dungel ani diwa de sa am chu che na mun hi ni ham ja uniform land law am taung le asafar pen ni again the pen di le marginalized bowling a bailam chara bilung niaw te tu hita itiban leader poi moma majingen to present MLA in a hill area la hill MLA ni la ba hin tall figure khadin yong ini odang idaram khatwang he le ita hi anup no ma chom le sumne pa hol ta mangmang chu om da a topic ki sew de hon chun tuna hi MLA abang khat ge hi tika contract hun bola special heating abana achi san na be ni MLA bo be ummi chu na
the promotion special contractor na promotion sa MLA dana la hom ba no mi pi hoi mo hom khati to ba mi ding mo ami pi very well informed citizen and well educated citizen ho chun how can we allow kita mo mi ho tu ki ite sa ti na ro tu tu ne ta to because they represent the whole chunk of the people in that constituency. So therefore, we have to select and elect a good, a well-informed, learned people to be our leader in the assembly. Generally, reform chief amawang tu emela kala development hitil sumkil ang giteng parsin lang tan tika tin bong git hitilunggel ne howang tu an kha hiji wa mi hon jong le hi sumkil an thele ne langa ki khol na them ta ei seyong adi dingai ken fet in dinai ka bol pun howang he alin se bong tu government in charge bol income tax department diluta na manuhan so that there can be election for all others na okay so I want to me personal gain to aman accept their business accept their we don't have any say I want to public sumhong ding akine to ulta pulta bola ani ana how le he should be condemned no way matli na call it jail apart I put the part of me I say part of me mean ADC bill introduce bowling on ball kung dile ke sungin gam ngai lo wen tu hin gam han ngai lo ve ki ho to so ngai nong lo king na mi ngol ball sai le ho mi ngol ball the di ta vin mi chi kha do pa dei tai hi ka message oh ke pa mi ai le pu SEIKHOLEN LUPHO komai ga sinom ki mong chu tu injong pu APAO HAOKIP injong hin sai tai na ise lu chu na vela kisai jing hi MLA hoi abon se ke a phomoi ti na zong hi poi a phau ti na zong hi poi mi khatlani till he piti ha negative represent khat ve i bol ji wa zong hi in zon zong na hin sai tai na chai na ke jin hin sai honin la tuin pu SEIKHOLEN koma ching ka ting tu hung ding do ding intending candidate ho hi inchule MLA ho in isa ho hi inchule house ho hi in nam gol hang ho hi inchule mipi ho hi nei ho dis na Kuki society ma ho koma hi EP sainom na ne ma ji in zun zong na hin sai ta in 2025 le ai ho adinga generation question generation adinga ipiti de ha exam in pen khat idin na diu kum khat hi in to ko nai ki go lo le in zul le ha mang diu he tin zong na hin sai ta ji ya su to ko nai iti panil la ngai hi ta ni zul na hin sai han nai hi zong le very effective ta le di ta pani ti la phat hi ta na hin sai tai masan ka sa inom chu class comment ka sa inom chu le MLA he sit som mahin som gubla he ST reserve he 19 hin ka bu pi ko ST reserve he pon chi he khel jibin me he kha jong kai the hin 19 nei la wa he tua he ipitiam chale MLA tum chil ha MLA bi chop to chop atho na lamba MLA hi talo hi chi ya den MLA hi tu tua he som la bu bo ne hi chi chun mi pi ho kom chile nam se pe ho kom chile intending candidate ho kom ma appeal ka bol nom chu hi ale nang jong su top to chop ding na kai to na advantage na personal gain la na dinga MLA candidate na hi dinga hi dawang ding te hi na nam pi ngai lun izi nam ti ale nam pi anatan nam pi anna sangtan cancer stage ga hinki gotan chi chun na nam pi na hi na su dam no ma hi ale intending candidate chule nampi sipai chule CSO koma ka sinum tu ale tu chung assembly hi election hi nang ma day sang hilowin nampi hi pi ham ti kama san lang
chu phat le shot ding hi halang din ding hi halang ding la chu first priority EP ma sa divin ka ga sa nomin number 2 la sa ka sa num chu ala 2025 la delimitation di hin siong hi ichen pai chom yo nan su boy theu din na la he ji chen tu ni candidate na hi ta intending na hi ta la la tu da nam pi se pe na hi ta la intending candidate no ko ma ka sa num chu ala hi chi ting dau ding din munin ka umna ti le ki gongin lang nakiyel pha na hi ala ki go da number 2 number 3 nam se pe ho ko ma ka request num chu le inam piu hi anatan na asan ta jin tuni in satum nei potin assembly MLA kiti hi development board ding hi board development secondary bo hi legislate law tha sim ding ho nam pia ding apachum ding law sim thei su sei thei la sei thei ding solutin assembly hola imua chi ding howang chol po te ti sei no min chu la mi pi hon jong 21st century hi ta ji win ira exercise bolutin candidate constituency wa ahoi tin khandi go tin ahoi tin khandi go na wa ide lo wa no ta nam jing utin tieng le khel aban ban ahum the dam ti citizen voters of ma appeal ka bol nom hin chi chun ching kiu ta le ching ge cha in 2022 election alam kai ka na wa hin tan lao te la se nom he ki pam he zing ai le achai ni kain chom chain pu APAO HAOKIP min chom cha mi pi hole reverse hole to pu SEIKHOLEN LUPHO ko ma ka hindo bang chu EP vai la na nei nom ki pa min tom khat discussion ne chu very educative hin nam mi pi ho ko ma alene na setan ma se de repeat bol da tautin tu hin ke wang tu le I always focus na sincerity honesty Christian hina ki ta na pa wang he ti lai yong le hau san dong point dong ki za bol tu e hong ki za pi ten miem kan democracy right the people chu har ta man ding ama wang chu ai lo be khada mi a qualify lo be khat or हम तक अजो आके से क्राइटेरिया थिंग लो हूं के election hung ding nom ho wang chu any force in dong record khat bol da hin lang ma ho wang du den tan exercise bol tin le ai mai irresponsible hele hen tu ne hi mi za the chan de he ti ka sei nom sei ding atamin ni khada ai ho se a he ki doi din ka ta san ta pu ai pi le pathin ko ma lam ho wang i taw ngai tan i taw ne di wai ho ki su thing deu i taw deu leader pa i mun di wai taw deu le leader tu bible i mu gen pathin nam a go num ting le leader phalo api nom hi ki khat bible history am se ya tu ni phalo khat crime related ham ai le related nam khat ni tu ken do kha wa le ke ho tu pathin nei go num na kai la de maintain pathin ni o che mo go num pun ama ngai lo ho mi di ho mi ki ta ho mi chi ho wang chu at any point of time a phung bu nom he ti hi ka message sa han lang achane ken 22 election hi ki ho wang chu intending in boiling when chief guest in boiling ta win issue on hi he ta povin Examinam issue da lewa ni ko ruling party national party ta ibu yo wang he che nuiza nom tan da za nom tan ham tia koi ta bang khatun achi nam alin se bang chu development officer video ding amo ki dang hi po ni che development ni SDO video DC na bol we have to be there to legislate the laws governing the country state it's all boiling as it can be by him. Think it other my he a say nan going a good by. Ki pam he zingin ati sa tarik ni Saturday ni CM Biren in None district headquarter BJP political conference ana say thu hi ai hoting hang MLA ho hi personal wealth chu nei lego tam ta chomila ki koiwa ki kholtu wa chi ai ting hangam khangto thailo he ti hi ngo na nei hi di zong di mai thai di lo zong di mai thai chu le adi lo zong su ta min tin hi zong le khat le ni soi ja zong hin sai hi mai thai chi ji chun
MLA tu tua MLA ho hin intending candidate ho ni chabang thu sai na thai ho hi whole space news a hi zong le pi lo di he ti so vela team na le team na iga ne hi in tin chule election content the constituency in sona chia a hi lo le meeting a hi lo le ipham khat bola I bol tawang hi hung kai do zo tingo zong le hin in son a hi lo I constituency hang su wa chi visit bolo hitin campaign I bol tabang in bol leo hen hoi de ham chi jong so ve lai ga se yo hin tin ki pam he zingin ma ban ting zong le khove election na hi in hitabang space or hitabang thu ki sai no ho hi pi lo diu azi so in zone guest ten in zong hin sai ta in adc bil zong hi tu sana pass ki bol lo lai hi in hi ji chen hitabang ho ji a zong hi blame game zong hung ki chim zong hi khat ni tin pi hi le to ai sai diu chu hitabang mi so ma hi zong le podo in charge sheet file bola ilo thai ham CBI ya pi lu thai ham tiong hi voice raise bol ngai cha hi ho thik chana invale pt de ha voice ya ma ho in negative point na raise yo hi in tule itiam khana hi tabang MLA ho in and bol ma hi zong le so I bol lo ni very enjoy guest and say banga honesty sincerity tule pathin Christine kan na zang kaya hoi ta di ta thil bol de heti so vela ga sai ki no hi din ki pam he zingin chunia ding agenda Manipur Kuki edition discussion or hi chen hin ka hin sa hin chule chunia guest sung ten ni zong na sung se hona ki pa thu ka hin phong in hi hi chuni program bet na vai phat chop ni no impact tv Kuki channel official website comment le feedback ka hin pi thayo hi comment no le feedback no kana bedba kana nga jing diu hi tunia ding in hi chen hin ka hin cha in mun tina be zo sni na bon chawin bang pha